Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Hakasian kebaningkong Hagajala bat Hagari Barok Kawai, ka Meghalaya Administrative Training Institute Shillong, bat ka District Disaster Management Authority is Khasi Hills, da kajing Trelang, kila Pynlong ka mock drill, kumno ban Ïarap ladadon kinu kijing ni kijing mensau, bat kiwei Hapoh Krem. Ya kanila Pynlong haka Krem hamau mulu seora. Kathong jong ka drill, kalong kumno kin Ïarap da kikin hun baper ban Ïarap ya kibriu ki ba Sahkut Hapoh ka Krem. Da ka babut renti ya ki kendon ki badai ban le Hapoh Krem, kamtam habaya dei bat kajing Ïarap ya kitu ki ba Sahkut Hapoh. Habaya keren bat uwei na ki dekot jong ka Meghalaya Adventurous Association uba Lindsay Dingdo, uleh thu ba kani ka sin baningkong Hagajala bat Hagari Barok Kawai, bandon kum kani kajing ai jing hikai, lada jia kanu kajing ja Hapoh ki Krem, bat kumno kinle ban Ïarap ya ki. Uba dingdo ula benrap ru da ka baong bah kajing yait lenti ka jongki, haka bandrung Krem, shibun kajing hikai kila yo, kumno kinle lada ja kum kini kajing ja, watla kim kwa bakan ja haka jala jongi. Ula benrap ru bakani kakan hun kala lej ban syah hikai syabar nakari, kata kila lej syah hikai syakari UK, bat kari Ireland. Ula thu ru baka Krem mau mlu kadon ya kajing jrong, kaba hanyo kilometer, bat bun na kinong wan jengok kai ke jus ngotenat ban wan jengok ya kani ka jaka, bat ban rung kai Hapoh kani ka Krem. If we reach a certain point where it's tight, or if we are tired, then we can pass it to the team in front. Make sense? Yeah. And then now we'll have to speak to each other. We'll have to talk to each other at all times because it is tiring. This is one of the most tiring part of the give rescue. Therefore, everyone will lend their hand to the stretcher team. Hey, put on the lights, okay? Before you enter, you put on the lights. Wait. Ini lah menekan batu. Ya malu mau. Jaya. Hapoh Krem dulu mengenai adik kena drill mock drill trong cave rescue. Ngatrai kini kena berengkong dulu mengenai adik Hapoh re India berkoi in collaboration dengan MPRO, SDRF, dan Ddma, yang tadi guide Hapoh mau dulu. Hapoh kejeng dalam juga Meghalaya Adventurous Association. Di mentah kalau senario kalau Arnold Kibriu kirung Hapoh Krem. Di Klamon Pai should luminin. Di na hotel juga ki inform ki police ki inform ni, and ni round up ki nong Ïarap na keleng na lagi jom ki department. So everyone ki poi hani mene step show biji and ila senang hani ka drill. Di mentah kalau mau ila poi ka casualty point kita nak baru amul kinang kibiang kinang in the census di kalau dulu way ulah kriya kejat di hab bandra stretcher way ulah choices bani yu cemar di mentah ke stretcher team kala drum support medic la don coba kena surgeon comfort team la don power ki untuk kini stretcher team mentah kini bandra ya kini ki baru amul casualty siapa di mentah kinangnya up ya ki mentah kuno mungkin yuk kan evacuate in casualty hadu Hapoh ambulance di Sabah. Kini nangnya ke poi kumba around plus 4 meter support kinon hai jong ni ima mau bahe away from kena tiki kinang lah banyak itu opor barang jur ke dalam ni try tiki showing Hapoh jong mau and right now kini
search and comfort team kita dalam kita Ïarap lagi man recover before evacuation ni. Betul leng jom dengan Kiev dari karong rumah nyom kita dari. Taman kami pasti cepat kalau around 4 kilometers. Ke entry nanti ke exit kita balik final mina ke mengikut ke kerja goldfish pond. Kalau ke pool tu semi strong masih selendet jom dulu. Otherwise kita akan nanti tu mina ni. Thì hắn có ông lúc chỉ đều thằng chị từng rong gì tourist na sẽ đi bên mỹ chỉ này khám suất vẫn cái lạ thắt và cái lệ chỉ cái này chứ nữa. Bữa còn bằng như sang long Krem ta naga association ta là poi comply của arts nami. Thì mình cho brio và long Krem đi tăng ni but issue organize the international expedition every year ni. And all of a sudden PE tourism should boom magla rồi. And baru kait ko arung Krem ki ko arung tu and Kiba phone ni ban guide ki Krem lu imla so ban pet ni thì kumkini na po mamlu ni na train ni guys mamlu manta kila tik o ki ni na handhold for a couple of years kila tik o ki kila nya ki baru ini manta but shawai pat la ban le ban kigai ba ki guys into yim pat la ban train ki ban yalam yim pat la identify ki Krem kinu ba ban le ki terus kinu ban le terus di isu perkat bang. At one point of time kalau penong kan, cái igas cái jinjang Krem bang, kita hot yang ni ban rescue. Di hak tu por kami di keli bang. Nila lau ikut em ban le kan tak rescue. Di nang kata jik perkat perlong ni bang, hab ban le ban tibet susu India hak rescue give rescue. Tenang tu ni le cepo Ireland ni pentibet susu ya kena ke single route ni nang tu na England ni le cepo Ireland ban le ka give rescue. Ti menta susu ni nang hab hi ban le training la ni kin hot ki expert begin on IG kai ni kenang ba ni nang twitch susu ya kena give rescue. Mar give rescue kalau ba kade ka ba do rescue na kinu ki judge precious sport. Kilaban Dede passage balik tak kena stretcher ko ba naik kan ni ke vertical cave di suki ni heading towards ban between jadi ki vertical caves ki itu kenapa kumbangi ong ba we prepare for the worst but hope for the best di namar ba kelapun terus datang katai kelap nan ke jinja company mengi iaan ta bagi lawan kot ini and hak tu ko por ni hak ban prepare ban deal with situation ni